thing. What
Samira Shegito, Aya Marasa, Shala Sana, Aya Marasa. Shomo, Aya Narasa, Origi Lara Nangano Salapa, Yadiro Rasa, Shia Naranada. Basi bi harusi ndio anaingia kwa wimbo wake wa Nathaniel Besi, See What the Lord Has Done. Tazama vile Bwana amenitendea mazuri. Karibu sana bi harusi, tuongozwe na baba wetu Wasia Kilelu. Karibu sana. Wanaume mnasimama pande na leo Sunday. Tunatengeneza live nzuri. See what the Lord has done. Kanisa mzima tusimame tukikaribisha bi harusi. What the Lord
Asante sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Pastor Daniel Tipape. Ngara yeye yoletera Daniel Tipape. Na wachungaji wote. Oletera kulie. Watumishi wa Mungu naona Reverend Tayana. Adolda Reverend Tayana nini. Usingalanga ile DCMI. Na watumishi wa Mungu wa DCMI. Viongozi. Lariko. Wazee na wamama. Lo baba lo mama. Familia yetu ya Sholoi. Ormarila le Sholoi. Ana mheshimiwa pale. Adolda mheshimiwa Dende. Leo ni baba msichana kwa hivyo. Na umenye ndito na nyangu. Leo sio MCA. Leo Lariko ni rada. Na wengine wengi. Wale kumo. Mtumishi wa Mungu ambaye Bwana amembariki siku ya leo. Usingalenga yona mayananga ida nolo. My lovely brother, my covenant and my friend. Olchorella iloni ngono, olchorella iliadua. Bwana kubariki sana. Mayananga yoli. This is what the Lord has done. Na rasanga yi. Bible says we are glad. Ejo lolo yekishipa. And we shall rejoice. Na yekishipa kino. Mungu kama furaha situ sikia. Hallelujah. Amen. Amen. Basi naomba niletewe msichana au mon maya kini edito. Wazazi wake wamlete mpaka hapa. Ndo iwenya nakipake ni Ashole. Asante sana. Ashole baba. Asante sana baba. Wapi shangwe na vigelegele. Amen. Ashole baba Ernest. Asante baba yetu Ernest. Ashole mama yetu Lady. Asante mama Tia Lady. Bwana kubariki sana. Kama yana ngayole. Amon beli kunyalmarani. Naomba niletewe wapi wazazi? Bore to igwo. Jana ana yako ngai mali kwa marani. Wao ndio watamleta mzee. Jana hapa pasa, jana marani. Leo sio mchungaji. Leo ni kijana. Leo Omorani rara. Walete kijana hapo. Leo ni Omorani ni. Katika jina la Yesu. Tanga nani Yesu. Ashole baba. Asante sana baba. Ashole. Ashole. Maya na ngai. Mungu akubariki. Karibu mama. Karibu sana mama. Karibu ole. Karibu sana. Mama naomba iwe mbele unoto. Naomba wazazi wasalimiane. Baba wakita kaina sana. Basi salimia baba mwenzako. Nero unaomba salisi nje. Wamama wasalimiane wote wawili. Ndio ashe. Waambiane ni asante. Ashamgeje amrani. Asante bwana umenipa kijana. Ashamgeje tito. Asante bwana umenipa binti. Wow. Yana likido ina ule. Yana likido. Twende rogola. Basi usijasalimia baba. Sisao. Mitagi likido. Ashole. Asante sana. Basi tunataka basi tupige makofi mazuri. Naomba tambe wewe walitabe. Naomba wazazi warudi waende waketi. Aidha mnachosie ile singalaka. Basi ningependa kumpatia huyu mtumishi wa Mungu na robo Luciana net. Afungue hii net. Wasiana na gari dia. Angalia kama ni huyo binti ni yeye. Anaibeleka na kwa ngole sio amiyo wajo ama wamebadilisha. Ageni baada shi bununi. Una Mungu pole pole. Pole pole. Mos. Wow. Wale kama mbele ndio hayo. Eoni ala roma. Nenyevi. Basi ingana mbele ndio tupige makofi maana amedhibitisha ni yeye. Amesema hajabadilishiwa. Yesu anakipelekeni jamani ndio. Wasichana walikuwa wanabadilishwa. Basi takarna Yesu asifiwe. Mamaji anafanya pelekeni Yakobo. Yule ambaye Yakobo kwa Biblia alimbadilisha. Yakobo ndiye alipelekeni na Laban. Ni nani alimbadilisha? Ni Laban. Laban. Anafanya pelekeni ya Laban. Ni yule ambaye alibadilishwa na Laban. Na mwananchi anagoya na risarage nisha kanashi. Akampatia yule ambaye ni mwanadada wa yule ambaye alikuwa anafaa olewe. Masai ndio wale lo. Maana walikuwa wa Masai. Mamle matani yona tito. Ukimpatanisha huyu mume na huyu binti. Ndio yakaiba pa kanga yengera hiyo ndo kusinyati. Mbele ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndio ngoni wala sababu yoyote najo. Kuna mtu aliye sababu fulani aseme. Nidhulumi kuna kala bemema. Hao watapatanishwa waoe. Ngana ge sababu naje. Kwa sababu ya sababu fulani. Ndio kama yupo leo nyanga ina. Inua mkono. Hata wala ngana na diende. Naona kama mkono pale nyuma. Nyanga. Ndio kale kingine. Bas, hata wale ni jana. Naona kweli hakuna. Amen. Hakuna mtu ambaye anapinga hii. Amen. Le marabi. Ndio la mama. Amenipitisha hana kamwe. Kama amelikuwa ni try? Hata nimuulize binti wangu. Labda fikiria. Wengine. Kelele itadamu haitoni. Amesema sina. Ile ndio maana sina. Ile ndio tunataka hapo.
Wenyewe wameamua. Bado dunia soka mpaka Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunameti maana kwa sababu hayupo. Tunaona kuingia katika viapo kipaji tangarapa ili Bwana tubariki. Muganga hii atamayana yo. Angarna ole doria kwa jina la Yesu Kristo. Ndio da ore nano Alex. Kilenyika yao. Kangamu iye. Ngai. Alice na nina sholoi. Piyao engilokai. Piyao engilokai. Bagata ata. Ongolongi pokini ginchu. Ana jongera na basinya dangai. Na ore nolo. Na aisili genyoratai. Urni ngolai. Ngai papa. Wenkai yengerai. Ola sinyadi. Yes. Wapi ngele na shangwe. Kana wanjo. Alice. Ore nano Alice nina sholoi. Mingine ngedai. Alice nina sholoi. Kangamu iye. Ngai. Alex kilenyika yao. Piye ko orbayalai. Baige tata. Oh hade anyu seni ni anyu ni ngiro dejine. Abayan. Kilari abayan. Baige tata. Wongolo ko mo ni ginchu. Ana jongera na basinya ankai. Na wele dana. Na isilige enyorata. Ayo ni ngiro dejine. Ya. Isilige enyorata. Urni ngolai. Ada jadi ni jadi kai isilige enyorata. Urni ngolai. Karena kai papa. Kai yengerai. Olo senyadi. Esai. Wapi digele. Amen. Bwana bariki sana. Basi naomba nipewe ishara ya upendo huu. Very powerful people na taa. Na weleza. Ahita. Amen. Na wegere ndolo engishui. Inaonyesha uhai. Yalo na kiyama ndani ya ndoa hii. Na wana na ishele taa. Na kama vile hii taa ipo baina waka. Nime wantala na kiyama darasi. Na taa ya hii ndoa haitakufa milele. Wana na ishele taa. Kama vile hii taa iko na mwangaza. Meenyo na taa ela mari darasi na kanisa. Upendo ya familia haitadidimia. Wangapi wanashangilia kusema amina? Wanashangilia hajo amen. Asema wangapi wanashangilia kusema amina? Hajale hajo amen. Amen. Baba katika jina la Yesu. Baba na Yesu nimebariki hizi pete. Amayan kulobete hii. Nimezitakaza na damu ya mwana kondoo. Aitanga sato sangele Yesu. Nimezitakaza na damu ya Yesu. Aitanga sato sangele Yesu. Nitengenezwa na mkono ya binadamu. Yerobiranga inetungani. Leo hii jamii hii wanapoweka katika vidole vyao. Wala depo kuloma ina bigiso kimonyile nye. I sanctify them in the name of Jesus. Ashama na yetu na Yesu. Bersama haya maneno karibishe. Pole usiweke. Jamaa hii. Ni bara. Ni bila kabisa. Ndio wale na osiligi kwenye ormoma. Wale na osiligi ormoma. Lili bari note telegisoi. Ibo apelale legisoi. Aibali ajo ira engilokai. Naregelwa. Bedo yangai papa. Tiga kata wangai yengerai. Ondo senyati. Amen. Wow.
Praise the Lord. Na mshangilie tafadhali. Acha kunyamaza. Shangilia. Shangilia. Alice mtasema ya Alex. Asante. Tafuta kidole ili inawekwa. Ushikie hii maua. Aha. Aya, mpatia microphone. Ndio wale na osiligi. Wengi shororo ormoma. Lere ro agenote television. Aiba yacho. Ya bayala. La degelwa. Ndio yangai papa. Wankai yengai. Ono senyati. Celebrate Jesus. Mighty name of the Lord. Amen. Basi naomba. What we've been praying for, He has brought to pass. See what the Lord has done. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, siku ya leo tunasema ni asante. Wewe ndiye mwanzilishi wa familia. Tangu pale shamba la Edeni. Kuanzia wakati huo umekuwa ukiunganisha jamii kwa utukufu wa jina lako. Mchana wa leo Baba, tunamshukuru kwa sababu ya Alex na Alex. Leo hii unawaunganisha katika ndoa takatifu kama mume na mke, nasi kama kanisa tunawakabidhi mbele zako. Tunaomba Bwana uwe msingi wao, wajengee boma hii, maana neno lako linasema unless the Lord build the house, The baby I've been waiting for, He has brought it to pass. Hey, see my eyes, see my Samuel. Hey, see what the Lord has done. See what the Lord has done. It's a marvelous thing. It's a glorious thing. What I've been waiting for. Hey, He has brought it to pass. I am a Taylor. Hey, see what the Lord has done. Come and see. Nigeria will sing this song. Sing it with faith in your heart. See what the Lord has done. Oh, lift your hands in worship. Hey. Wow, thank you so much. Thank you so much. Shole, what a beautiful family. Amen. Basi nataka kupatia certificate hii. Certificate. Ni 3. Moja ni ya church,
Ore nabo na ene kanisa, ingine ni ya government, ore enkai na ene serikali, na ingine ni yao. ore enkai nabo na enenye. Basi hata mimi niwapatie yao. Hapa na maisha nanu ni challenge. Sisi kama church tunapeana tu ya kufunga, lakini hatupeani ya divorce. Egi toya ke yoga nikieni harusi kaya egi toya na orore lukana. Na kwa jina la Yesu, Yesu hii jamii itasimama. na gelele mari itasi. Hata nipatie mama, Na una maisha mama atafute maji ya kuweka. memorusi wewe ni sukuri. Hata tuone tena wapi. Nasema ngara marola ndo kanjala pia. Peana hiyo maua, peana maua ushindi. Njo ya mawe pempo ngai toberake. Hiyo document ya maana sana. Wewe na palai na ninyana manule. Nafikiri kila mama anajua mali yake iko wapi. Egi yolo no mama jo kaja berpeke nenye. Ameingia sasa ndani ya mfuko ya mzee. Na mzee ametulia. Ne digere dole agramba si digre mbele. Sasa Ore na Alex utakuwa unatulia hivyo. ne jake kula ne jingo ne nyingi benia. Na hata akitafuta pesa, Are ni ngoro piani unatulia hivyo hivyo. na internet na me ngoro ne pesa hiyo ne. Sisi washangilia kwa jina la Yesu. Yesu sadaka mbele. Amen. Basi wacha niwapatie ruhusa rasmi. Tabala maisho urusa kamili. One more time. What we waited for. I bring the newest couple in the world. Again, I introduce Mary The newest Mr. and Mrs. Alex. Mr. and Mrs. Alex. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Wow. Amen. Amara ni watu wako na moods ya mchele. yani ngine wanaga take yewe mshele. Asiwezi waweka hapa mkiwa na moods ya mchele niwapatie injili. Mapige tayo ne ashona warora ibe mshele ndio yewe. Lakini simunipatia dakika 5. Na animetake. Na muangalie saa. Engoresa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu. Haleluya. Waefeso 5:22. Lefeso imie tikita mari na 23. Origita oguni. Nataka tusomewe ili Bwana tubariki. Lefeso imie hiyo neno inahusu ndoa. Ina kibeta kijama. Na Alex, my brother, sikiza sana hiyo neno. Na Alex, walasha like ni mwashilo roi. My daughter Alice, sikiza sana hiyo. Ilai Alice ni mwashilo roi. Aha. Lefeso imie tikita mwari. Aha, na 23. Odigita moguni. Aha. Nagilwa. Aha. Ento ni ngebayanili nyi. Ane ni koko olaitoria. Amo. Aha. Olpayana lokonya. Aha. Ana Kristo elokonya esri. Aha. Ilo sese lenye. Praise the Lord. Na ninye olaitaje unoni lenyo. Amen. Enda 25. Naenda 25. Aha. Wakoyani. Aha. Ema noringirwa inyi. Ento nyoringirwa inyi. Ane makonyora Kristo. Kristo esiti. Nisho ayo kewan. Aha. Yangara geninya. Amen. Basi Kiswahili nasema hivi. Ndio Kiswahili nyi. 22. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Aha. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Naye ni mwokozi wa mwili. Aha. 25. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyopenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Semeni amina. Amen. Haleluya. Bible inatuambia. Ndio hiyo Biblia. Nataka kusoma mambo mawili peke yake. Ayuna jomba yake. Ya kwanza, ni kutii. Ayanyet. Bible imeamurisha wanawake wote. Ni Overseer Kidelo amesema hivyo ama ni Bible? Kwa Overseer ndio ana Biblia ndani.
Ikasema hivi, Nendonyi. wamama Naramano. watiini wanaume wenu. Ebayanili nyi. Enyeta imongwa ninyi. Mwaheshimu waume wenu. Nilidema barage magitwa. Anasema nyinyi wanawake. Na mama jile mwana alia majeo. Na mungeyitika wote wa mama mkuu. Enyeta imongwa ninyi. Mwaheshimu waume wenu. Nimekuja kugundua katika ndoa. Ayewa yoluga mingiama. Mwanaume sana sana mzee nyumbani. Aha, wala payano lenti ya. Atakani mambo mingi. Meyomba. Anataka heshima. Engani na hiyo. Mzee ukimnyang'anya heshima Tini wa payano yake ya boma yake. Enyangani Mama akinyang'anya mzee heshima. Tende wa mama ndio payano. Ni mwingipo payana ngani mera mbele ngipo nganganya walele. Akinyang'anya mume heshima, kwa hivyo hana heshima kwa baba yake. Nidhulunya na mama yake. Hakutakuwa na ule mzee Nidhulunya na hakutakuwa na ile bwana. Ambayo payana mama yuko kind. Mume kila anataka ni heshima. Kind. Ni heshima. Mama ni ngobole. Hii ambayo imeisha kwa watu. Anaweza kind. Heshima. Najua katika culture yetu ya Masai. Unajua hiyo la jore tolbakla la Masai. Unakuwa na kanta mbaya na kanta mzuri. Kaya utamaduni sina ile utamaduni torono. Unataka sawa. Nimesema na? Katika utorobu ya culture yetu. Wale tuonja sino kwa la. Zamani mzee akiingia. Wala patia pale ni kwa. Akifika nyumbani. Tena bawa. Hapo nje. Wale dine da bawa. Anatoa sauti. Ila gololo. Anasema, Neni mboga ngai. "Nipende masiku ni." Kama kuna watu kwa nyumba. Pale neni ngana alwaji. Kama kuna watoto kwa nyumba. Neni ngana alwaji. Kama kuna mama kwa nyumba. Neni ngana alwaji. Wajue Neni mwenye poma ajoro anayestahili heshima wanalikida kani. amefika. Anabayo. Mama anaambia watoto, Neni ngana mwanika. amkeni baba yenu amekuja. Neni ngana mama ilini. Kwa sababu mama anaheshimu mzee. Amongea nyina na mwanulia baya. Hiyo sauti. Wali lo toilo. Siku hizi Wala shidara. wanaume Bayani. hakuna hiyo sauti. Mera ilo bailo. Alwaji na jangalwaji. Ati mzee anakuja anaenda mpaka bedroom, hakuna sauti imesikika amekuja. Nelo wa mahomo bedroom. Nemera ubailo itayo. Na wazee tafadhali watende kuingia nyumbani namna hiyo. Baba yeli mtoja ngangani je kuna gireja. Ukiingia kama una gari, ukiingia kwako Tibiji ngangani ngani biara ngari. sema at least wafu wajue umefika. Hiyo ndo anadie huo. Wacha kuingia kama mwizi. Mtoja ngangani na wapio. Ingia baba yako kama mtu akona command. Pite ngano runganyo. Kama mtu akona sauti. Ana runganyo ro toilo. Alex, toa sauti nyumbani. Ndago mbele jana. Toa sauti ya mzee. Takololo baya. Nayo Alice sababu ni mama mzuri. Wala Alice ndio mwana sidai. Kama alikuwa anakaa chini ya masimamo. Na yanaenda duni bashi. Na zamani kwa culture yetu, Wala baba ndio asina mrugwa. mama ndiye anaenda kumsalimia mzee. Mmoja bana ndio anaongea baya. Lakini siku hizi mzee anakuja, Leo ndio baya. anaingia kwa nyumba, Ndio bwana. ndio ndio kwa saidi ndio sasa na masema. Na mama shaka pale. Ebe nyani hapa ni nyingi ndio menya nganya soma. Hapana, haina neno hala kani. Mama mmebabu na baya neno na bali ya la sauti. Labda wazee bado nyinyi mko na sauti, Mara nyingi ngo ngorila. lakini hawa karika zetu Ndio ngo kitu runedo. kuanzia kesho unakuja tu Ngo ndio wazee. kina Jose. Mungana ndio. Hakuna kusalimiwa. Aha. Ndio kama ndio mara ndio basi. Wewe unasalimia wewe ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Yesu. Bali ndio mema na ndio. Unataka kusema Ndio nimesema kwa mbona ndio. ni kweli? Ni kweli. Hiyo paya na kanye tanganyenye. Mzee anataka heshima kwake. Hapa mama. Kwa mama, Jai nini ndio paya kule. ukitaka mzee ateremsha maziwa. Leo ndio paya kule nyama. Mzee anakuwa na mafuta. Yesu wale mama anaangalia. Asa wale ambao wako na watia. Sasa hivi yeye ndio anakuwa kule. Ukitaka mzee ateremsha maziwa. Janganyi. Waje. Ai mimi yanganyi. Ukitoa heshima. Ile ndio kule. Basi ataweka maziwa huko. Hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu ya kwanza. Ndio ndio wewe. Simamisha ndoa. Na ilafikia hapa. Heshima. Enda. Hii familia tumepitia counseling.
Ore lemare nikimaite counseling. Na tumekuja kitu kinaitwa nikimagirando kinaki good communication. Enkiroroto sidai. Na ore na kanyit Na kwa heshima. Heshima inasema. Kejanganyit. Mtu ambaye ana heshima anaongea vizuri. Hawezi jibu swali na swali. Engigilikuwa na rada engigilikuwa. Wala mwenye masoma yao dada ile. Aha, igwa vile jao ilikuwa inakula pale. Anaongea maji. Mimi ndio nilikuwa nachunga. Ama na maswali nijibu ile swali. Unauliza swali. Hapo kuna upendo, hapo kuna heshima kweli? Nini? Kama ni sababu kuna heshima. Halo. Na mama acha niwaambie, hata kama mzee anakunywa pombe. Anya renya na jawa kwa yeye na isho. Anya ndo rugunia gele mungu. Hata kama anataka gunia. Ala neme au sokali ya neme anya ndo rugu. Hata kama ni athletics. Logo ya ndamo. Kwa alienda. Nikinyongo. Mama mungu ni nani na mungu. Kumbe hata kama ni kitu. Hiyo sababu. Usema kweli kupanga mwanaume ni kama kolo. Hata wala aruba wanaume wanashika kolo. Siku na mama wa saba kwa Biblia walikuja kumwambia mwanaume mmoja. Elina wanaona kabisa na Biblia anaitwa Nigarbayano tu. Wewe tupatie tu jina tuitanishwe. Men are gold. Men are like gold. Lawa. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo tunaheshimu ili ndoa yetu idumu. Marina. Wangapi wanaanza kuheshimu mama wataheshimu wazee wao. Mama sikilize nikwenda kwa jina la Yesu. Mama hata kama unanunua unga. Hata kama unaendesha gari nzuri. Hata kama unafanya kazi bank. Respect your man. Alice, respect Alex. Alex. Respect. Mheshimu Alex. Mtii. Yaani ta. Na itakuwa baraka kwenu. Na ngego mayana. Jambo la pili. Bayare. Upendo. Nyarada. Na hii Bible inasema wanaume. Oh my goodness. These are two-way traffic. Oye tena na ndolingare na lazima bidii amani. Wamama wanapeana heshima. Nao wamama wanapewa upendo. Hakuna kitu mama anapenda kwa nyumbani. Kwa nyumbani. Kama mzee wake akimwambia Mama Njoki, Mama Naseria, na kupenda. Wama yoni jali ni ndio ndio kisirani. Kisirani kwa ama yana kana zaingine ndio yana ina kisirani kuna kisirani mingi sio wote. Lakini kuna wale wanajua kusumbua wazee. Hata nikwambie. Wewe penda mama mzee wa mke wako. Penda yeye kabisa. Kwani upendo sina kama matendo. Wewe sianjana na kiasi. Gera kiasi. Wazee. Lama ya ni. Ukija nyumbani, kasi umetoka maji umetoka. Kesho ndio marasa nyingine zawadi ya mali. Leta kasawadi kila wakati. Ande leso. Kama ni leso, neno mke. Kama ni kiatu, hakuna kitu mama. Reverend na you proof for us. Hakuna kitu mama anapenda nyumbani. Mimi mtoka na roho mwanti kama akiona mzee wake anampenda. Tena ndo ajenga nyoro roho ya leo. Akijua mzee wangu tena nyoro wewe ananipenda. Kanyo. Hapa ngema mbele ya mama wengine. Ana ndio roho yangu leo mama. Hapa ma confidence. Kede kiti ya ndoro. Anajua kuongea. Hiyo ayo. Anajua kushauri wengine. Hiyo aiko kulia. Anajua mapendwa. Ambuke hiyo la ndio kenyo ri. Ya. Amen. Amen. Unajua zamani. Hiyo la ndio hapa. Mzee aizi mwambia mke wake tena. Metega waya ndio mwana ni nyanyo. Lakini anamwambia aijogi kwa matendo. Kwa kiasi. Baba yangu alikuwa mama na wake wanne. Era baba wa roho kumwan. Nimeje kama ngese udi ngiro jirani. Nani anatai? Awamu wanambia mama nakupenda. Hayo ndo mrongia si. Lakini anaonyesha kwa vitendo. Baba yangu wala wale alikuwa akija nyumbani maana alikuwa na gari. Wala ndio tu amoga na gari. Nanga sababu unyeka. Naleta kato 4. Dembo. Ya unga. Kile ngiro leo lili. Kila mama anachukua yake. Leo ngiro yake leo mama. Analeta brand ya mafuta ya taa. Leo uko funuliaja.
analeta bofu nne. Na mpaka hapo ndio baba. Kitambo sio sasa. Amen. Amadi na me matendo. Abega ndio mungu unajua. Ni vitendo kwamba wewe sana. Ndio ni hatua. Yule ya ndani na yule wa nje. Wala amenyana somo kwa hayo maya usirani. Kwa sababu kuna wengine walikuwa tu wanapanjana karibu kuleta kisirani. Nilichana na kwa kaliama. Amenyana. Nani hata yeye? Mtumita shamba ile nyanga. Anasimama kwa sababu ndio mama sungayo ndio mama sungia. Anakuwa vijana wapenda. Wazee. Ndeni wanawake. Kwa nyinyi. Alex just love. Alex, tanya na yeye ndio ndio. Despite all whatever you are going through. Hata imani tungene mai. Love her. Tanya na yeye. Show that you love her. Mtu ajinya nje. Praise the name of the Lord. This is Yesu. Praise the name of the Lord. Nataka mama kupigia chakula mzuri. Yana mapenda mke wako. Tanya na ndio ndio. Hakuna mama hajui kupika. Mera na mama ni nene yo la. Hakuna mama hajui kupika chakula. Mera tomo ni nene yo la ya isho. Chakula yote mpaka ile ya bedroom. Ana ni nyinyi dangaita. Yes. Hakuna ule hajui kupika. Kiyo lakini nategemea upendo wako. Tegemea nyoroni. Kama ni mtu kama senge unaenda huko nje. Na hiyo ndio 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 wala. Unaharibu kwako. Kiranya. Bwana amen imeisha. Elashia na amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu. Haleluya. Upendo. Enyorota. Na upande ya heshima, unajua tunaambiwa Biblia inasema mahali. Ndio Biblia teneje. Bora vijana waje ni. Mume ambaye anaheshimiwa na mama na ngiliwe ndio ndio ya leo. Anaweza simama mbele ya wanaume. Na ngiliwe ndio ndumo. Anaweza shiriki mkutano. Mama gani ndio kanini. Sababu anaheshimiwa nyumbani. Kwa hivyo siku ya leo, upendo na heshima ni nguzo mbili na ambazo zinasimamisha ndoa. Na ila sio mali. Na zinapenda zimebeba vitu mingi sana. Nenda mlango kilikumo. Zimebeba msamaha. Kana bila forgiveness, self control. When you love your wife, you will control yourself. Amen. You will forgive. Zaidi ngomoro je mabaleki anajua mabaleki. Ukisikia msana anasema simwezi msamehe huyu mama. Ija basa na kenyo. Orgo. Yeah. Sana kenyo. Orgo ni. Yes. Kama likimo watu ni kusameheana. Kama likimo na maisha. Watu ni kusameheana katika maisha. Na lakini kiti. Atubebi kama likimo watu ni kusameheana. Na watu kusauliwa na vitu. Mera bila igete mbuku. Sio kwenda kuandika kitabu. Alice. Yara gilmo mbuku. Ndiki bega Alex Mbarak ile. Ai na sapa. Ore tarikini na aje kama. Tarehe fulani aliniambia hii. Ore nyayo lobe msi ayi na kwa agere wa munugura. MC akipita huko akitafuta kura. Ndio kwa mamusu kwa aje ndiye mbele. Wana tarikini na aje kama so. Tarehe ore tarikini na aje. Tarehe fulani alinipiga kofi. You know, to forgive each other. Kwa sababu haimaanisha ndoa haina ups and downs. Memaanisha ndio meta ingia ma shomaba wa mburi. Baka yeye kama lingine. Lakini kusameheana. Amen. Leo kuna mali tulienda. Kama kia mimi shomo. Mama akatoa kitabu yake. Ndio na mwanoni mzee akatoa yake. Ndio asija kwa yale mkubwa. Mama akasema wacha nianze yangu. Nende ndo mwanoni tola mwenyewe na ameandika vitu 21. Ingia ndo gidini kila mambo. Makosa 21 ambao mzee amefanya. Makosa nini kila naye mzee aliandika 11. Ndio roya ndo ndogo. Amen. Kwa sababu ya kutosameheana na kutosahau vitu zingine. Megere shana ndo kuliki Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu. Alice. Tafuta tu mtu kama sasa hivi baba yako Jose. Na baba yako Jose. Kile mama yake. Moise. Ashwele rasa Alex ndio yule na. Ama huyu mzangu msa Alex. Baba yake tunajeshi baba liga na yeye na wewe. Ni mara ngapi ulimsamehe huyu mama aliyenisaa? Kama tunajala sana kwa sababu nani pale. Amefanya siku ngapi? Amekosea siku ngapi kama? Kama balama. Hakuna wakati wa vita kila wakati. Hata baba bali
erori. Hata kama makosa itatokea watu waongee. Mama wanataka Tuache mambo ya miti. Kama yeye ni na. Wasema kama alesia yeye. Acheni mambo ya vimbo. Kila wakati vimbo. Bali mtoto. Kengara idoi. Mama si mtoto. Wale ndo Alifanya makosa mkalishi. Enes makosa ndorona. Makosa ya pili mkalishi. Enyare ndorona. Makosa ya tatu mkalishi. Eneuni ndorona. Mpaka Yesu arudi. Baada ya Yesu. Mambo inatatuliwa vizuri. Nitatu. Wacha kuchukua rungu. Kwani ni simba? Banga tu. Yeah. Ili shurba wala ni sura ingero. Ati unatoa mpaka upanga ati na unamtolea mama. Hiyo ndio njala bangu. Na yaro la mama la lingo. Kuna vita ya mama kutoa. Si tuache hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba tusimame. Tuweze kuomba. In the name of Jesus. Nataka tukuombea kila familia na kila ngoma iliyo hapa. Tuna tumikono wote kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Nasema ni asante. Siku ya leo umetupatia ndoa mpya ya Alex na Alice. Ya Alice na kwa sababu ya hiyo tumesikia neno lako. Neno la heshima na neno la upendo katika kila wawili walioana. Baba, saidia kila nyumba hapa. Maliza mafurugano. Maliza vita. Maliza grudges. Maliza kutosomeleana. Katika jina la Yesu. Tunaombea familia hii. Tunawabariki. Katika jina la Yesu. Baba, tumeomba. Tuseme wote amen. Asema tuseme wote amen. Amen. Bwana abariki sana. Sena omo yari tinaranya telari olari obore era saroro telari endiagile lo subari asira nemba tendai lari na kebulu ninje ana oltogai telari ana oltaragwe telabanon telari Keuno ninge chavro leroriani telari Bono ye ondejo kado mesia isidai telari Kashan angaji sidai esul telari Kare angari sidai Bono ye ondejo telari Kalangi herolosia telari Kamayana ngera aine on marilai telari Kabiga shu alimasabara telari Kalabela eboroyu marigerayu marayu telari Hey la rankai
sani talari la sera malanga jangai mara sera mangayuleng talari kawara ya shayangai na sona no talari karana no la doya marole siadi talari lari lai maya lari lai maya lari lai lari lai lari lai hidu lari lai lari lai lari lai higelu maya higelu Tangai, Mayana Tangai, Kaduboy Tangai, Kalevera Tangai, Kalani Bolosia Tangai, Mahe Ashu Tangai, Sumaru Mole Tangai, Kariwara Kemangai, Tangai, Lari Lai Mayana, Maya.
Yeah.
Thank you. Ashe oleng. Basi mheshimiwa ama waheshimiwa wa siku ya leo, Alice pamoja na Alex, best couple yao Pastor Ibra pamoja na Liz, paneli yetu ya nguvu sana, wazazi wa upande zote mbili, wazazi wa Alice pamoja na wazazi wa Alex, wachungaji wengi ambao wameingia kwa pamoja nasi siku ya leo, kiongozwa na askofu wetu Bishop Rambei, viongozi wetu wakiongozwa na Mheshimiwa Sholoi, watu wa maeneo ya Ngaroj, Kibiko na watu wa kule Tinga na maeneo yake. Naomba kuwasalimu wote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Naomba tusalimiane wote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nasema tumpigie Yesu shangwe vigelegele. Tumpigie Yesu nderemo kidogo, tumshangilie huyu Yesu. Nasema tuinue mikono yetu tumpigie Yesu makofi hapa juu. Tumpigie Yesu makofi hapa juu. Maana ile oshoki Pastor Alex Ndebo wala rasi lenye sene lenye katikati. Asante sana. Basi waandalizi wa sherehe hii tunasema karibuni, tunasema asanteni kwa kila mmoja wetu, mmekuwa wa baraka. Na nitawaomba kwamba nitazungumza Kiswahili kwa Kimasai kwa sababu kuna watu wengi ambao nimewaona hapa ambao labda hawaelewi Kimasai, tusiwapoteze. Arajara nchere kakera wa monunchere, pairo Kimasai na rogi Kiswahili, muge aralona kwa moholing, utiende. Nime ni Kimasai, nike arasije nime ni Kiswahili, nime ngi tofara gele katungandi obo. Nige jashe na karibuni jomona pogen, kama na kabala lai tawamon owasia lang, onengopio, iwa kule natu morasmi rengo mono, para kipende para bolo rasmi rengo mono, nisho Bishop Rambei, miranya nasoba. Nige ndebelesiwa, karibu sana, owasia nende para omona la bolo, nitampua kisingalaka iloti ene, na lo wake. Mrs. Yesu. Hallelujah. Allah nyerile nolong. Pakiralai. Misha Mungu. Pastor Alex. Nebando mono nenye. Nebo na best couple. Pastor Ibra. Narama yanda yang kayo leng. Ashira ngara ginki asabu sida yang kay na jana. Nebo panel. Wala riko kote neweji. Bishop Bilang. Erikito Bishop Rambei. Fasias. Otumisha Mungu. Pasai lang oledibabe wanyedo laka menyendito osingalanka ibogen wala sari gitu Mrs. Yesu awamana ga jo maro shigala jeri ni gaisi dai tangara ge singalanka Pastor Alex ese ina rasola jeri ni maisha yangi sesani jo amen wore tendoro boleng palo age airambua singalanka asho alemwake ajo ni washo Bishop mewa yana reshara kicho engaya na show leng tank siai na jana na rasa kai tenebo aimo osingalankai Alex ni ngaya na shira nolo ora yamba yana jona nchere ore mbuku Eyob 42 verse 10 atam wari orgele tomo na Biblia nitoki Enkai ashukoki Yob pooki toki enye nakata eomonoki lalashara lenye. Kajo inajo, kajo nchere kigira aisikai Enkai naata enkai rishata. Hallelujah. Arejo kigira aisikai Enkai erishata yare. Naidim aramayian oltung'ani taata nitoki amayian taisere. Neeku maisha Enkai ang' enkitore enkarna Yesu. Naomon ajo ore nena ramayiano singa lenye Alex onolong mikinyaaki siyie aisho enkai rishata nikintoki amayian. Hallelujah. Kiata isingale Enkai kumok oleng tenebo yiok. Naomon ake mitasho towueitin netii atua kupoteza muda na poleni oleng amu kaata enkai tumo naanyita tenakata adol ake ajo irowuaja naisi kidogo kake kincho Enkai enashe tenkaraki ena. Naomon ake isingale Enkai pookin otii tumo mitasho isipokuwa Bishop na wengine. Mairashake pookin towuei nikitii. Wow. Maroshoki singale Enkai kasidan oleng. Maroshoki singale Enkai kasidan oleng. Etu aipongeza neponu aisherekea nikiponu aaku tenebo osingale Enkai orpastai lang Alex tena naitaasa Enkai. Maroshoki kasidan egira aapuo aatoni. Meramayian Enkai oleng. Hallelujah. Neeku kemayian Enkai oleng, pongezeni sana Bishop Enkai empiris tenkarna Yesu. Atejo nai nchere kigira aisiai Enkai naata enkai rishata.
na ina pee kidol imbaa naagira aas. Ore enkata pookin naisho Enkai oltung'ani enkai rishata nemayian zaidi alang enapa kata tedukuya. Neeku ajo menyaaki Enkai amayian ele marei oyiok wele osho tenkarna kitok e Yesu. Ore tina anyi sapuk oleng aomon ake peyie tenaa kidimayu nikintashe agira alo ayau osinka lenkai ashu paatumoki atoomono paayau osinka lenkai olotu amayian iyiok tenkarna e Yesu. Lepunye Enkai lino matiaki Enkai ashe. Papa tenkarna kitok e Yesu. Ira iyie Enkai magilani. Ore nias iyie nemeeta likae idim ataasa. Ayewuo dukuya iyie tenaolong naitangasa enkata ino sinyari najo nkiasin inonok kuna ashe tenkaraki ele marei ashe tenkaraki kuna nitaasa midimayu apa tooltung'anak kake kidimayu teyie. Ayewuo ajo ashe Enkai ore kiro osinka lilotu amayian iyiok tenaolong tamayiana tumia ore pookin otii enewueji nyaaki taasa embaye tenkarna e Yesu. Kimayian enkarna ino naa te Yesu Papa kitoomono iyie. Ore tenkaji sapuk oleng enyita yiok Enkai kiata Bishop lang Bishop Rampei osinka lenkai omayiana matooshoki Yesu Enkai sidai negira alotu aji oro lenkai. Shito oleng opasia matotoni pookin. Shito oleng kajo kaya ena rishata kajo kenkirorokino ake wenkomono amu idipaki duo orkasi kietuo duo yiok peekiponu aanya ormushele naa kajo kindipa ainosa. Meteleku oltung'ani litu enya kake keetae amu ore noshiake peebau erishata naishooyo iltung'anak endaa nishooyo mpaka nipang'ita enkang kake meeku tedekenya. Neeku amainosa duo aitanapari. Ashe oleng. Isupe lai pongezi. Isupe lai na olchore lai na olenkapu lai pongezi. Tenebo woina kerai naji Alice pongezi. Enyaaka duo Enkai apik intae enkae roruata nitoki Enkai adamu ntae nikintoki sii Enkai aoru elio. Neeku kiroro duo Enkai elio. Naashe naa mikitamayian Enkai. Naashe sii tenkaraki enkang ole Kayiao amu etii sininche ene netonyorraitie. Ashe tenkaraki enkang ole Sholoi Mheshimiwa ashe oleng. Thank you so much. Nebene apai ole Karinga, God bless you, Joseph. Okulie tung'anak oihusikanate tenkaraki ena connection sidai Enkai nataasa Enkai connection tenkaraki orpastai Alex. Tejo ashe oleng. Kintambua ntae oleng. Aitambua entii orpastani otii ene pookin etii overseers tenebo bishops otii ene aitambua ntae nikijo ashe oleng. Ore ena maisha naa meng'ejuk teyie. Ira arriyia neeku meeta mbaa kumok nikingoki ajoki amu ira orkijanai ira orng'etiai tenkirukoto nira sii doi tormareita. Neeku metii entoki nikingoki tenewueji ajoki kake kijo ashe oleng tolaiboriani otabolo enkoitoi. Iendelea mbung'a ormarei, mbung'a sii kanisa, mbung'a ministry, taretu bishop lino mbung'a enkoriong, mbung'a irpastani pookin liboitare te ministry enkoriong, mbung'a nkanisani inonok pookin peetum ashomo dukuya tenkisiai tenaa ekimayian Enkai oleng. Ashe sii olosho pookin oetuo amu ore enkiama nekiyieu pookin naajo entoki emaana oleng ata tenkai ang. Ore tolchamba le Eden naa tine oshi iterua Enkai ena arusi naa tine oshi iterua Enkai enkiama. Neeku mikigira aas entoki nikigira aibahatisha kake iterua apa Enkai pee eyamaki olapa tasat oji Adam enapa kokoo naji Hawa. Neyamaki apa tolchamba naa Enkai nateena ina arusi nemayian neomonoki ejoki misho ntae Enkai nkera. Neeku naa kenyaakita oshiake aponu aimesa ake duo tenkoitoi kidogo naa entasat taadoi ina amu keeta ake ntasati ntokitin ake kumok. Eeta dii ake lewa enkiti kake eeta ake ntasati ntokitin naarikino neimees nejoki naa Enkai mekure ake eyieu ntae tenewueji entadoi seri enchom naa idiankae alo enchom duo enkarara oltaani. Neeku ina taadoi peekiata kuna ore peeku esumash nelotu olameyu neponu moyiaritin neponu kulie tokitin sapukin oleng. Ina entasat apa naikuna yiok nejia kake neeku ena Enkai empaliki namirriwa Yesu Kristo peelotu aya tenkaraki ing'ok ang iyiok pookin. Neeku naa mama ketapalikitio apa ntae kake emaitorio naa irrekiela tormareita peekitum airiamari. Nejo Biblia ore ake pee itaini
peitaini Hawa tolarasi loltasat. Naning ejo apa peitaini Adam nitu akata ekweni anaa nitai Enkai. Eji nekweni nolong omekenyu. Ajo aisho Enkai enkaretoni amu atejo aing'or enkiring'o onkiri ainei noloito looloik lainei. Nashipa oleng. Neeku ore taata yiok kitii enewueji nayaka Enkai Pastor Alex olarasi lenye wenkiring'o onkiri enyenak. Ketii ormarei challenges, kiata challenges tormareita ashu ngolikinot. Kake keimaa ake. Ata taadii yiok amu kira siyiok iltung'anak lenkirukoto nikira ilairritak naa ijo oshiake sintai ore duo te yiok amu kiruko naa smooth intokitin pookin, yani kitoriori intokitin pookin tormareita. Mitoriori loonyorr Enkai, irkasin doi kiata. Nikiata ninye yiok esiai sapuk. Iyata oltung'ani esiai ormarei lino, iyarare, iyata esiai e ministry, iyata esiai olosho. Neeku kegol isiaitin. Kigira siyiok aimaa nena niimaa paa kira naa yiok likae tung'ani oitulisa mbaa. Amu ore esiai entomononi esupat amu yiolo naa yie maitamok naa kegol isiaitin enye. Ore apa enkolong nabo maishoru mfano paatum aidipa. Nalotu naas shopping, nainyang'isho. Ninyang'u endaa pookin. Najo nanu aidipa pii. Mainyang'u enkurma, mayiolo ajo keyieuni enkurma tiang'. Metoni tiang' itu eoki shai. Meetai sii enkurma nemetii eilata. Napik intokitin kumok oleng. Najo awa kila kitu. Nayaki duo entasat tiatua ajo orbene pookin, najo kentadou orbene otii engarri tinewueji. Kajo nanu ataasa, kajo duo kapikaki tik. Joki olee laitaasa teesidai. Ore ake paidip nelo aji nebol irbenia nebol. Iji nelau shimbi naa shimbi ake natorikine. Ninyal taadii oshi paa kejo. Yani amu lolo baaji liau metii shimbi ijo pekinya aikunaki naja. Kajo nanu kaajoki kitorikine shimbi pole kake do mahomo aomonu tendaalo peeyau taisere ashu alo nayau. Kanyoo ewu endaa nabaaji ning'ua shimbi ijo pekinkunaki naja. Naipita ina temata amu atejo kagira amu mikiarr taa yiok, mikindong', mikikiiny. Kake etii enchipishipi nabo natii ninche entomononi nesidanu enkera. Kake pemeyiolo ajo ijo taa kanyoo igira aifikiria, kanyoo ijo tenkae saa, kanyoo ijo taisere. Nipirring'a naa kejo ake ninye kaoshi taadoi idia olong', kaoshi idia olong' amu etigira olee. Merrinyokino enchipishipi, nemerri enilo aas sedei, tigirayie akeyie. Ore tiai olong' naata naa enapa siai eshimbi. Naitoki aipaaya, nekayieu naipaaya, kake kaure kagira asapu. Nagira aing'orr esimu, amu ore apa oltung'ani lagira aigeroki message nejo menye nempiris. Nagira nanu aing'orr esimu. Naitoki aing'orr enapa nekibatisa naishooki. Nagira. Nejo meyieu kuna pookin, kumbe taa ketii apa Bishop. Nejo Bishop. Nagira ake nelo agelu irkuo. Nalo sinanu nkoitoi ainei. Ore papai kiserian najoki nakitoki ijo taaduo enaduo kata amu duo aning' enitejo. Nejo tadamu naake iyie ntokitin aji tenishukunye. Neeku esupat minchang'arrata ake tiatua aji. Kaaripo, kaa ngumu lakini ujue mambo ya familia iko namna hiyo. Na nejia mataas tormareita amu etejo apa irmaasai litikipio. Tainyeki nyoo? Tainyeki nkang'itie. Neeku atejo ashe oleng' metamayiana ntae Enkai oleng' maitasho paomon tenkaraki ele marei. Maitasho pookin ayiolo ajo ataasa duo orpastai mbaa pookin te kanisa, tomonok ena family, tomonoko pooki ng'ae. Ayieu nanu naomonoki laduo pookin lemetii arusi ninche. Neme sawasawa? Laduo lemetii arusi. Ama omonoki? Enatomonaa. Papa lai tenkarna e Yesu Kristo. Kirejo ashe tenadama. Ashe olaitoriani amu kitii ene naa tenkaraki eyieunoto ino. Ejo Biblia nchere keasa pooki toki tenkirikinoto eyieunoto ino. Nikitejo naa ashe tenkaraki ena nitaasa taata tele marei. Ashe tenkaraki orpastai Alex tenebo Alice. Etaa duo ninche ormarei, orpayian wentomononi. Ashe tenkaraki lelo aitashekinok pookin aretok ootareto metabau ena rishata.
ashe tenkaraki lelo mareita pookin duo otaa nabo. Ormarei lolekayia olole Sheloi tenebo ormarei lelekaringa otaasa ena connection peetum ena baye ataasayu. Kitejo naashe, kinjoru olasarri lenashe tooltauja lang tenkaraki mbaa naijo kuna. Mikincho ele marei Enkai inkera Alex tenebo o Alice, misho ntae Enkai inkera naakweni toltiren, naakweni epuo sukuul, naakweni te show, naakweni te kulie siaitin ake. Misho ntae Enkai osimu oirowua tiatua aji tenkarna e Yesu. Metadamu ntae Enkai tenedamu irmareita, mitaa ntae Enkai ledukuya. Misho ntae Enkai omom toowueitin pookin neemiimi, ata te kanisa nitii, misho ntae Enkai omom. Metareto ntae Enkai te pooki toki niasiasa. Ore pooki toki sidai nimbung'ubung'u naa mitaa Enkai eninyi. Biblia nchere ore shumata wenkop naa ore pooki toki natii naa Enkai, sahabu wenkosholai o pooki toki entang'amai tenkarna e Yesu. Biblia nchere miking'amu aikata ntokitin torrok toonkaik Enkai, kake king'amu nena naara sidain, entang'amu nena tokitin Enkai. Biblia nchere ore olaibung'a tenkaina ai nemetii sii olaitung'ueki. Mibung'a ntae Enkai tenkaina enye. Biblia nchere ore olatamayiana naa metumi ntarasi olodek. Metalai olodek ntae ntarasi amu etamayiana ntae Enkai. Misho ntae Enkai enkishu naado, enkishu naeng'eng'unye, enkishu nang'uarrayu, enkishu natii esidano, enkishu natii mali, enkishu natii nkishu, enkishu natii mpisai, enkishu natii larin kumok, enkishu natii pooki toki sidai. Naa metadamu ntae Enkai teilo tiren eramatishosho. Ore aisul misho ntae Enkai naboisho, misho ntae Enkai enyorrata nabo, misho ntae Enkai oltoilo obo, misho ntae Enkai entoning'oto terishata engoloto, terishata sidai, terishata niatata endaa, terishata nimiatata, terishata nanyorri ntae, terishata naibai ntae, terishata enkisuru, terishata nemetii enkisuru. Metadamu ntae Enkai nisho ntae naboisho. Nigiroo nena pookin eida lelo oidip pookin tenkarna e Yesu. Kitejo naashe, ata tenkaraki ele likae osho pookin kitii pookin, kiyieu mayianat inonok Enkai ang'. Naa isulie yiok, naasulie yiok tele osho, naasulie yiok tooloshon, naasulie yiok toonkwapi, naasulie yiok toongolikinot, naasulie yiok toolameitin, naasulie yiok toontorrok tenkarna e Yesu Kristo. Aramayiana pookin ng'ae otii ene, atejo taata tena teipa mitasho ildonyo l'Enkai tiatua irmareita linyi, mitasho toomboitie inyi, mitasho toonkajijik inyi, mitasho toomuruan nitii, mitasho toosiaitin, mitasho toombiasharani. Oldonyo lemeigusugusieki, lemetumi enkiyang'et nemeneng'a, naigusugusi ilo donyo, meigusugusi ilaruok, meigusugusi esakutore, meigusugusi entorroni pookin. Mitasho ilo donyo toormareita linyi. Oldonyo lepuan, oldonyo lekarsisisho, oldonyo lenyorrata, oldonyo loomayianat, oldonyo lenkwenia. Mitasho tilo marei litii tenkarna olaitoriani. Ore oldonyo pookin, donyo lemesilig Enkai, donyo lemeanyit Enkai, donyo pookin arruok, donyo loolasakutok, donyo lekeeya, donyo lorkiyioi, donyo leasara, donyo lesumash, donyo lelameyu, meturoto pookin tenkarna e Yesu Kristo. Peewu enkaina Enkai shumata ntae, peemitu ntae te batisho, batisho sina, batisho ekeeya, batisho emoyian, batisho olarrabal. Atejo metomitu ntae Enkai tena dama, metomitu taisere, metomitu idia olong', metomitu telde apa, metomitu telde ari, nemitu telekuari tenkarna e Yesu. Miriamarie ntae mpisa Enkai, misho ntae Enkai kwan toonkolong'i pookin, mitawang'aki ntae Enkai nkoitoi inyi, metawang'a enkomom Enkai tedukuya iyie, tedukuya ormarei lino, tedukuya esiai ino. Mikintagol Enkai loik tenkarna e Yesu, mikintagol Enkai enkirukoto tenkarna e Yesu. Ntasho tenkarna e Yesu, mikincho Enkai enkitashoto. Aomonoki lotii ene, lotii iltamoyia, ore inewueji ning'ito, airriu enkishiunoto tenkarna e Yesu. Ore nena kejek metarei Enkai, ore inooshoke mishiunye Enkai, ore inooriong' mishiunye Enkai, ore ina lukunya mishiunye Enkai, ore ina sukari mishiunye Enkai, ore ina pressure mitadoi Enkai tenkarna e Yesu. Noto taata omom, irai tenkishiunoto,
dedu enkishiunoto, dedu ntokitin supati, mikincho Enkai puan taata tenkarna Yesu. Abuaki moyiaritin pookin tosarge le Yesu. Ejo Biblia nchere ore peelo Yesu osalaba nikitum elakunoto tosarge lenye. Ore toosho enyantat temorrojo osesen nejo Biblia nchere nikitum enkishiunoto, kinchiutuo tenkaraki ninye. Ore pookin ng'ae oing'or osalaba le Yesu nikitum enkishiunoto. Tamayiolo iltung'anak ogira aimaa ngolikinot, iltung'anak oota ndamunot torrok, iltung'anak oota nkera esukuul ogira ajo kanyoo kisumie. Metabolo Enkai nena oitoi pookin taata, metabolo Enkai nena oitoi, metaboloki ntae Enkai empaash sidai, meisho ntae Enkai eseriani. Ore irurara enoto eseriani, ore itonini enoto eseriani, ore te biashara enoto eseriani, ore toonkang'itie enoto eseriani. Tenkarna olaitoriani, tenkarna olaitoriani, tenkarna Yesu, tenkarna Yesu kitejo ashe ormagilani. Amu ore tenkop ore shumata nejo Biblia ore enkarna ino nekijo olaitoriani. Nemeetai likae oji nejia, metii oloiturukuo, metii olikitusujua, nemetii ololotu idiolong'. Iyie ake eji olaitoriani naa iyie oitoresho, iyie orkingi lorkinkii naa iyie olaitoriani loolaitoriak. Kitejo ashe, kimayian iyie Enkai ang', kitejo ashe naa tenkarna Yesu papa kinchori ashe. Amen. Asole marrone da pooki marroshoki Bishop Rampei Nkai sidain. Ashe oleng. Askofu kitejo ashe oleng. Ore teniaba Pastor Alex tenebo Alice atejo ashe. Lemetum ninche Mike pitashiri naajo ashe. Kake ore teniaba enye ormareita pooki loiusikate tena, ormarei le Mopel, ormarei loloisholoi, ormarei lolekayiao atejo ashe oleng. Ajo ashe Bishop amu ore ng'ole kigira aipangana nitaa erubata nitaa obo nitijing'a atua. Ore engarri ino saa 11 piintabau Kiserian peekipik ena siai. Ore ng'ole nikiwoshoki nijoki tiaki John mareu enkine napuoi ayieng', eyiang'aki duo enkine ino tenewueji. Nyaaka abau. Emikiwoshoki Bishop Nkai sidain. Bishop kitejo ashe. Nimayian olaitoriani naa ore nena mayianat ninchoo iyiok minchoo sii Enkai. Anaa kai dii kijo. Matamayiana duo Bishop pookin aajoki mikitamayian Enkai, maing'orie duo Enkai, maing'orie Bishop Enkai. Mikitamayian olaitoriani. Basi ore egira kwaya orng'arroja aijitayarisha kaomon ake paitoomon mpapa lang papa lekayiao meeu naajo karibu teniaba ormarei lolekayiao peekitumoki airoro nkutik amu nkutik ake kiro nikincho iltung'anak ooya mate zawadi nikindapasha eton itu enepu iyiok olopiro loonkirikoni. Nikitejo ashe oleng. Adolta sininye mama CS Sakuda ashe oleng mam. Kitejo ashe tenebo ina team pookin orng'arroj kitejo ashe oleng. Karibu sana mpapa lang, marusha lelo tasat Enkai sidain egira alotu. Tumpigie mzee Kayiao makofi akija tafadhali. Karibu sana. Etejo duo taata kairo tondorropu amu ore orporro lenye naa ninye duo apidorropu lomon alang iltung'anak pookin. Neeku etejo duo taata ayieu nikireu ena siai Kisumu. Airo tondorropu oleng. Ntashe tine. Kulo tung'anak le kamera laagira ajoki sii ntashe oltung'ani tene. Okay, very good. Meyiolo ajo kadorropu lomon ekirujita apa aitodorrop naa kesipanu emuto doi nabo tung'ani likenya endaa endaa kiata nikipuo anya lopeny. Nkilikili yiok anu. Aha, muraki yiok kishu. Eewuo erishata duo nabo. Atoomon pooki tenkarna Yesu. Nang'as airorie enkang apa Emopel ajo sinanu piilo ayiolou olchore lai ayioni lai miroro iyieu niaku olchore lai omiyieu amu lasima iyaku ake omindipa duake amu tenenkilo duo ina sipa ena sidai tenyor pooki ng'ae amu kenyor iemua. Teneata utunot orporror amu lasima peeta amu ijo dii kiyiok aning' injapata oldonyo lomon sidain ake laijo lelo linyi. Kang'as aisho Mopel enashe oleng. Aitubulu enkerai nisum. Neitu aikata eyiolou enkang enye
Na nana ni buya ngema mela na ngiri ya jabaginya da kage melangane nye. Mangalo ndela sana ya ya. Basi ndubala ngangane ngara yile. Na isha nashi. Nashi go nula na lo solo. Na jo sini jana shole. Bona uridwa amumu jana ro le ni ro mulya ni sida do mulya ge yo yena dagi sho. Amu wala ura tolna ejando ngaina yene na de kana yurwa soi na ya ga doi na ga buyana na la wa bane la nyaki ka no ro ga mu era senya ida ise yari ni jame ya wa de wo ya shole na de da yo ra ri do ma ni de nya da ro ri do na be ni amela we ni gene ka na ro me de bo bi Domono ngao kunyi ni oleng. Ore do marun. Arona le na arona na ora me mai ni anu marun. Na ina lo na kani senya lo imor moran. Le si da ma mo yela ya ero di di. Na galu du na ba. Pamu. Anyo iko mare nya buyi on marun. Ni ne mi dara se yo ki bigoni. Ona ore ni ulanda guriye mana ba emra lo sugo oluruje ni medora se je oluruje la mera ga ngo do na lau nyegi ya ko mera ya roma yo shali de to ba ga mera ba ni ne na mo yenda asole kilo se ba ga isdai tafadhali kama sio la sana kai isdai na mo aga ya na odi kesema yana ile mo ge ndo ba ona ni jinia ore na go era maro ero mao para que vete bro mari na ver que so sin le le mari le mo pe lo romano go na shol mari lo le shol yo romano go na chanda sana bo ni inde bi rot ba sho mushi ma shol ni inde pi ni jo lo na sawa di ben da ba sha bo ngi di tena bo na sa ora sa la ga yao ro ni di e amo le na ni shanda shai karibu sana engineer shilingi ola ni go ale no lo Pastor Yeles, tenemos Alice, tenemos aquí Zilenano, Panel, Lusimio Lecholoi, Pastor Joseph, Bishop, Garambey, Pastor Jolene Wedi, Rigora Kanisa, Pastor Ni, Uyo Pogenda Swa, Mrs. Yeso. Negro viole na gigoni na do igidi ne na ba digara na na yo sale le gingen mo ngora la kwa ka ke kanya ke nyele se le kana no site na ro ngitu kaina na lishata anyugio kwa karibuni na koleni amu atomoro kanye si nafasi tabara ke ora na kana ina gaji dani na rodo la ngayo mundefu karibu na ara engineer ne kidiesia na ke wali no ke to na ro mo ko yo kata bona le bona ne ro mulin na ga gra na ya ko na yo kwa mwana nafasi bali mo ya shomo Agenda Music.
Wow. Mano shogena kwaya ona roje next night tafadhali. Tuwapigie makofi. Mano shogena next night. Moshino ni atiende VIP next. Tuwapigie makofi. Mama asante soma. Sifiwe. Namba Bwana asifiwe. Yeye kashinda. Bwana asifiwe. Amen. Ashiru ile. Salai Alex. Pastor Alex Alagayao. Mheshimiwa Mleshoroi. Nangange Mupil. Nebeankang. Mleshoroi bokin dalolonga karma sai bokin anda suba nage tena. Bara naina mashi. Menyaga ina shoro. Amashe nyangai maisho yo mara baikin. Mamoni nyebe ngara baitia kona. Ashe nyangara ki murua narauni. Murua ngibigoni kijo kena ashe nyangara nyamro naga. Mamunyo yo kosi. Ashe nyangara joltinga. We murua kabuti. Ashe nyangara jama. Anyo kena ashe kaboli. Nenjama ngaroi wala wani gashi amumu ngelele na ibonga rugi na ibonga nagaro bidige de nyava ya ngaroi jawai na de gashi amero ninga gaita la jibasha na entana pa nyava kiuri anyo gila ngaroi ashe ka goli. Eno ya shuru ashe de ni abe muru an ngaroj bokin. Amenyor la pasal yuli. Eno le jabi anonga di sani ashe ya bekai. Kaya de nyanga bokin dalolong ngala. Ore di nyana ne ore kaje de na ngaro le PCA. Dari nyamoli.
Nang'amaitie mashele enena murua pookin naigilaki aisho enkang emupil onoleshoroi ajoki entawuo ai Aragaringa kitejo ashe iboitata we MCA kitejo ashe orkulikae pookin kitejo ashe otenkai naidipa. Enoshokita nkaik sidain amu oito sinye todor ashe oleng emayian Enkai oleng. Basi kaomon ake paitoomon papa lang patron Lesingira meyieu sinye ajo nabo teniapa ormarei lemopil pookin. Ore ake piidip papa naitoki aisho papa lekinayia metejing nabo teniapa enkang olesuperi pookin. Naisho mama naji Lois Jonathan teniapa ontomonok pookin naetuo ena tumo taata nikindip inkirorot. Karibu sana. Mikiwoshoki elelea nkaik. Entaa taa maawa oldakikai obo onusu ake amemuto naa kijo naaji naa keton adama penyo amu kiata naaji nikijo kake muto oleng. Naa ore kulo tung'anak naa lubot pookin ing'ua amaa naa nikijo etii iltung'anak oltinka netii iltung'anak lemusho loorkaputi tidie ekiata irkaputi tene naa kiyiolo lelo tung'anak naa kipuo nkang'itie enye ewang eneme nejia. Naisho taa Enkai enashe naitabawua iyiok ene naisho iltung'anak erikito irpastani bishop naisho olopeny duo taata emasho Alex tenebo entito ai Alice naisho ntae enashe oleng. Kajo kindipa duo kanisa tooloitikoishi enemikindipa duo endaa taa kikietuo anya enewueji nikipuonu adol ajo kai nemanya ele tung'ani nikijo enito ng'ombe naa iyata nyang ijo duo iyiok miata amu ntang'ai taa nijo orpurkel nyoo irng'aruj wapi kila mahali kake kumbe enewueji apake naa ninye otanya niaku menaa ndi otanya endaa abori naa kayiolo ake ajo kishiu Enkai mataas ena masho. Kajo taa nai nanu paas introduction tena ake tenkaraki ena kias naa kajo nai paadumu enkang emopel ore duo ninye irkaputi iyiok orikuto iyiok amu ketii taata ene nentaisho sinche irkaputi. Olesholoi pookin telulung'ata ormaasai pookin entasupa daa ake tena. Ore enai naa enashe ninye Enkai naishoru. Enashe Enkai naishoo iyiok matabaiki ene amu ninye peetabaitie kuna. Ashe tenkaraki murua naara uni emurua onkipikoni kijoki ntae ashe tenkaraki entonata amu inchoo iyiok ninchoo iyiok osim. Ashe tenkaraki oltinka wemurua Kaputi ashe tenkaraki ena ajoki ntae ashe kake oleng. Naa enchata irng'aruj olewa tejo ashe amu imbung'a ele lee naa imbung'a atumoki naa imbung'a enaka atomitiki dii niapo ayiaya irng'aruj amu irng'aruj dii apa aika natejo ashe amu etoning'o Enkai idol ajo itu esha naa enchan apa ninye apa kiure najoki lelo ng'aruj ashe kake oleng. Aitoki aishoru ashe teniaba emurua irng'aruj pookin amu enyorr ele pastai oleng. Itu ninche epik enoonkanisani ashu epik kake etijing'a pookin telulung'ata. Ore dii ninye nanu oloitashe tene naa kara ole PCA netijing'a oleng. Nang'amaitie enashe enena murua pookin naigilaki aisho enkang emopil onolesholoi ajoki entawuo ai Aragaringa kitejo ashe iboitata we MCA kitejo ashe orkulikae pookin kitejo ashe otenkai naidipa. Mikiwoshoki elelea nkaik. Entaa taa maawa oldakikai obo onusu ake amemuto naa kijo naaji naa keton adama penyo amu kiata naaji nikijo kake muto oleng. Naa ore kulo tung'anak naa lubot pookin ing'ua amaa naa nikijo etii iltung'anak oltinka netii iltung'anak lemusho loorkaputi tidie ekiata irkaputi tene naa kiyiolo lelo tung'anak naa kipuo nkang'itie enye ewang eneme nejia.
Aisho taa Enkai enashe naitabaikia iyiok ene, naisho iltung'anak erikito irpastani bishop, naisho olopeny duo taata emasho Alex tenebo entito ai Alice, aisho ntae enashe oleng. Kaji kindipa duo kanisa tololoitukoishi, enemikindipa duo endaa taa kekiyetu anya tenewueji nikiponu adol ajo kai nemanya ele tung'ani likiyienito. Kumbe naa iyata anyang, ijo duo iyiok miata amu ntang'aing'ayia taa nijo irpurkel nyoo irng'arroj wapi kila mahali. Kake kumbe enewueji apake natii nyoo tenya. Yiolo ajo ntoyie ormoleli enake naajo irpayiani te Eastern Central Africa ninche ake naajo irpayiani babe nejo darling, emiyiolo ina. Entooshoki ntoyie ormoleli enkai sidain tafadhali amu keeku ore orpastai naa keji babe tadekenya neji darling saa 6 nitokini aajo babe teipa ometaba wadang. Asante sana. Asante. Tutafanya kwa hiyo harusi nyingine. Toki bodo ya la parkesi antene. Nani enda monone na minyo fungo langari. Nara ndogi na hadi na gari nigiyo. Leo ndo dumo kwa fungo langari. Tafasali njo hiyo. Mbona leka na ya karibu sana. Niko tayari Lois Jonathan, hata naweza kuja hapa mpigwe picha na mzee. Ukimgoja akimalizia. Very good. Ashole. Ai kanjitai. Tolong itinago di anyway. Jadi gitu, mengadimi sebelang menasaka iyo belum sedang meling. Kerajaan kanyat sabuk oleh tak pokin lo. Di anyway, enak masuk. Supaya ni di anyway, untuk menokong kera. Wan kita sedang kanyat lagi MC lihat. Kisipan nol. Berapa orang karena kaji oleh sana. Nara orang mari orang lagi naya, nara orang kisui itu beragi, agak mulai merada gitu aja, mulai merada ni, maror majesi, nara orang banyak, negara yang muda negara ini nai, agak juga yulu, rumah nak boleh, boleh lang angin ayau,
peeponu aing'oru ompaka olari le musho. Nikitishipa oleng. Aomon sii osotua lai lanyor kiamaki duo. Ninyang'ua duo Alex pooki toki narenino. Etejo naa engineer tenewueji kindipa atodua ajo ako smart. Yes, uko smart. Kake ni Alex. Misisi enkerai Enkai. Kinyang'ua duo pooki toki. Netumuta raha nkang'itie. Etumuta raha nkang'itie. Teniaku entoki sidai akiyieu ina saa. Nitumoki aitau ang'. Neeku aomon oleng tentomononi nang'iri. Amu etejo irmaasai nchere irkipie itaunyeki nkang'itie. Neeku tonyua oleng ting'iriakinoyu ormarei lino. Ore sii orpayian lino naa orpastai. Ore orpastai keoshoki pooki ng'ae esimu. Neoshokini tempolos enkewarie. Niaku ake loket namitiki esiai Enkai elo dukuya. Tentomononi nadupa. Etejo ore ile Enkai tendung'et erashe 14 orkereri lenye le dukuya. Eshere eng'ene enkito ng'en enkaji enye. Ore enkito namoda nedede enkaji enye toonkaik enyenak pookin. Ore enaaji opooki toki natii naa enino. Nitii iyie enaigili ajoki intoyie naamunyak nanoto orpayian. Melelek tenakata tumoto orpayiani. Ainyoo etasapuke enkisir. Netasapuka ujuaji toontoyie. Neeku tiyie nabo namunyak. Neeku aomon osotua lai lanyor ore kishuko pee kining' ake imbaa sidan nias. Eetai esimu. Na ilo atoni niwosh keon esimu empisha. Paa ilo ajo ameni like. Kaata friends 100 nilo olchore lino. Tenetii ng'ole likinyor anaare eyawua mahali naa ilo ng'ole oisula. Neeku ore pooki ng'ae likilike weka kando. Ore pooki ng'ae lojo ake kare ira smart weka kando. Ilo orpayian oewuo dama eitashe enkolong. Nikinyor tenkata enyamali, nikinyor tenkata eseriani. Etejo naaji ake osinka lenkai te kanisa tentomononi naata enkanyit. Nanyor oleng entoki naji enkanyit. Kanyor amu kemit intokitin kumok. Teneaku entomononi naata enkanyit nemina. Nianyit pooki ng'ae ilo pastai. Tenilotu aaku miata enkanyit enakop nintadou eilata osinka lenkai. Netaa pesho. Netaa enkarna kenapita. Neeku kaomon naa kairorie. Naa kairorie amu kayiolo ajo ira entito sidai. Ning'ua ormarei omayiana. Ormarei le Joseph o Eunice. Iltung'anak lemeeta enyamali. Iltung'anak ooramatisho. Ilanyuak sii. Meteeta entoki naitobirutua naa entoki sidai. Keponu iltung'anak tena maisha neponu ntoyie nibelekenya nkake. Kaomon ake nibelekenya ake atum orkuak lemolino. Mijing' encholwe oonkituak ormarenge. Mijing' encholwe oonkituak enkisuro. Mincho kinosakini ng'ole neyie Alex. Kadorrop, kiado, ketaasa pena, etogiroyie ng'ole nena iyie todua. Metamayiana ntae Enkai oleng. Very good. Entoshoki Maam Lois Jonathan inkaik sidain. Very good. Ore nabo ntokitin natoning'o. Alice netejoki mintiaki ake orpaasai enkinyasa. Mintiaki ake orpaasai enkinyasa. Njo ake mibung'a enkirukoto. Very good. Matoshoki Alice Alex inkaik sidain. Very good. Ashe oleng. Basi ore taa amu emuto natayiewua naishore orusa piipuopuo nkang'itie. Neton kiata papa lang orpasai lentito Pastor Tipape. Na ikincho ake erishata metamayiana ake tenkata nemeado. Kaomon ake pae toomon tenkanyit sapuk Mheshimiwa Sholoi. Mheshimiwa kiata aspirant Otieno tenebo oyiok. Maina naincho miroroki iyiok tenaa incho mikunaji. Nikinken inkirorot. Naishori enatii list esawadi. Ore piidip orpasai atoomono naisho ntae sawadi. Very good. Ashe oleng. Alex taa tenebo Alice. Ormarei pookin lolekayiao. Ormarei lemupel erikito entawuo.
tenebo ormarei lang pookin okanisa amu ore Alex naa orpastai iltung'anak pookin lena murua osupuko enasupa pookin mesieso emuto taadoi niroroki imbaa kumok sidan kaji ole sholoi nara olomari lolesupeo niking'aki naa natito niroroki imbaa sidan naiteru ng'ole nemaitoki nanu aidik imbaa kumok airo imbaa kumok amu emuto naa ore Alice naa apa Eunice kayieu aomonu Eunice intasho ore taadii ena naji Eunice naa ore apa pekinchooyo tiarusi naijo ena nerik ena tito enda naji Eunice neeku ore taadii peetii enkang' Mopel ene peejitoi enkang' Mopel naa Eunice apa kinchoo Joseph entawuo totona taa nee ena tito akiti naa shaa amu kiyiolo orkuak loonkera ilo tiren entawuo ai pongezi kishomo siruai kumok lena tito mpaka graduation te Thika naa kajo nanu ore enikitabakitia naa Enkai kayiolo taa nanu Alex eton itu etum ena tito naa kitayu taadii enkong'u Alex alakua ore naaji piidol Alex etii enda Sara yiolou ake ajo orpayian elde pongezi Alex tenkaraki ormarei ora na lalashara lena kerai ora na ormarei lolesupeo kiitu ajo pongezi naashe iroro mbaa kumok nejito nyoo amu ormarei kajo ore ormarei ling'ua yie neeta ntoyie karibu 20 nemeeta natushukunye ang' nemeeta sababu tushuko esiai lang' tonyua amu ormarei lino peekitum siyiok enikiponu ore embae are naa ore kulo tung'anak lena murua naa kiyiolo ajo iltung'anak oomayiana iltung'anak losupuko nayieu nanu naing'oruru iyiok kake etasha nemeuno mukundani inyi nitumore ake orpurkel aaponu osupuko namayiolo nanu iyiok toiuni toponu ainyang'u nkwashen tenkoong' ompoosho orpaek itii ewueji niremoi ore nabo arikoni linyi ore kira aikonya enkop aing'oru title entang'asa aitumia endosi endaa tenaing'or nanu ena mukunda tesiadi iyiok najo ang'as adol openy ena mukunda kore amu meuno ena mukunda metumoki oltung'ani otusumash aitoria koon ore amu king'ori apa murua niking'ua nikiponu ena kop aripa ore nabo arikoni linyi kaomon nanu iltung'anak lena murua ajo ama endosi endaa enakop nemeramat enakop nkishu kumok noshi kishu naikenori aramat nayieu nanu naomon intae iltung'anak lena murua entipik noshi kishu ekule ene entipik kule amu meetai gharama tenewueji emiri tenkoong' kelam oltung'ani ing'ua emboliei oltinka olerujat orng'arroj oltung'ani ing'ua enewueji kayieu nanu naomon olosho lang' otii ene aitasho taata tene amatasishore irishat nikitii nikiasishore iwuejitin nikitii peepaashari oltung'ani torpurkel olorutayie osupuko ore noshi kufu nikijing toolarrabali matijing tepuan matonyok amu tenejo oshi peoshi orkembe olarrabal meeta oltung'ani ng'uari naa kedekishoi matijing taata olarrabal kiata osambaka oltendo likitii amu eshaita nemesapuk iyiok enkiremore tenaing'or nanu mesapuk lokilikuai nanu ng'ua tenewueji tena murua aomon oltung'ani pookin naaling'ita ajo matonyok tipika enkiteng' ekule timira kule iremisho nosa endaa ore ene mushari kayiolo ajo kumok irmaasai tene loomurua naapaasha naa ore amu eton aa erishata eramatare kitii nemeeta ake erishata nemeeta nkolong'i enyenak ore enkolong' nikitii taata naa ene arusi ore erishata nikitii taata naa enasieki esiai shomo engelare nidipa netumi ilarikok aatum olemba netumi olenyorr matasishore iltung'anak otii amu kishoru Enkai ng'ole ore piigil engelare nitokini aibelekeny neponu sinche kulo kulikae aitoki arrumoo kaomon nanu iltung'anak loomurua pookin otii ene ormaasai
ora amu kipang'u lengelare manyaki sii airragie musidin nikirragie soitok nikintoki aapuo esiai matigila ranchati aitoki atoomon esiai kila mtu nele esiai enye taata aitoki anyok peemigil tau ajo meeta apa entoki nataasa tengelare taasa apa mataasa esiai ino tung'uai onoto nafasi metonyua aas enaidim ataasa terishata natii na nanu aitoki aomon ntae pookin tung'anak lomurua otii ene lotii okonyoki amu kara kumok najo tadii ashe Alex ora maisha entito kaitoki teketeng paatum aitoki sinanu alotu anya nalotu enakop amu ayiolo ajo kumok osotua tene atodua naa likae olesitoi tene tung'anak kumok naa kayieu najoki Alice tenelo ake neetae imbaa niaroro ele tung'ani oji Alex nemeeta ninye Maria ilo pastai etii oltasat otii ende wueji orwuasoi ole Diambut amu nekitashare ntae tene netashare ntae tidia kop migiru ake ilo tasat alotu enkang ai amu lelde tanang'aa tisilig nelo oltasat modooni ende tasat olekaria orok naa kemanya teena murua nemanya eboli ake peeta ntokitin ninosaki ore inosaki yiok nishoki isimui tang'asa tijing'a ina ang' nosu lomon nilo ainosie oltasat lomon naa ketii ntokitin nigira aimaa amu keimarita imbaa nitum oltung'ani leng'arie keeta sii Alex kanisa natii bishops netii irpastani migiru ake nosie lomon najo ashe kemanya endaa enkai eshumata amu ketii aspirant otii ene nintasho amu iyiolo ajo kekonyoki kira aikonyoki kura nayiolo ajo kosorara kiti tene neeku majo ketii kura naomoni enakop kake eo sii matolimu amu peemeji ake amu duo ironyo orkijanai namitiki iro ore iltung'anak nilimu amu kikuti iltung'anak oltung'ani lotii ene naa lewuaso neeku loomon enkai kulo amu ore kura naa enda kop etii nikoni. Ashe oleng mheshimiwa Alex and Alice olairritak lotii enewueji loompapa onoomama entasupa ore taa toonkarn naa kaji Daniel Oshorua ole Matias ore tormarei naa kara olenkang' ole Kori ore enetiu alo enewueji enaa aspirant aewuo arusi ormentai lai Alex amu ore apa egira Alex alo sukuul etii Orkejuado atii nanu primary school nanyorr nanu Orkejuado tenkaraki Alex neeku aewuo nanu attend wedding Alex ormentai lai kake ore tinena amu ore Alex aisume sinanu nalo Nakel Boys is a regional school ana Orkejuado naa naitoki alo university tenkaraki ereteto ormentai lai naa nalo university e Maseno tidie Oljaluo naa nalo aaku president o secretary general tina university naa nkera 56,000 apa natii inakop peekiti ajo taadi ake ore ekonyoki nashomo atum erikore tidia kop oloreren mempiri sii enkai dii ina nejo ninye Habakuk 2:2 tisira enduata ino toosoito dapashi metaa ore pooking'ae ogiroo niisum nejo Isaiah 60:22 when the time is right I the Lord will make it happen ore tenelotu erishata naifaa naa kaitabaa nanu Enkai ejo ninye Loirorian neeku enduata ai nanu amirita nemaita nanu Mheshimiwa Choloi amu aisho Mheshimiwa Choloi basari atii nanu enewueji atii university naa maitoki Mheshimiwa Choloi aing'uraki attachment te county assembly naa agira duo ajoki ero menoti internship najoki anoto naadii enduata matang'asa amirr teumom tormaasai neeku ore amu metii ewueji ang' taata enewueji entayioloki ake sinanu olayioni le Matias amu aisume esidai amu aisume esiai e siasa political science with IT naa kaomon enoomama idialo enkop ang' enosinasai ake enayioni e Matias tiewueji nepuo ilturrurri linyi etejo etii e Matias nagira amanaa naisuma oleng ore siinche loompapa tenewueji toombiasharani teninyiang'aki oltasat igero nijo itoningo etii enkitai e Matias nagira aing'oru olorika naning ajo isuma oleng neekijo mainosai nejia ore tenebau 2027 kepuo atayiolo orkeekonyokie pookin naa mikigira yiok aarau Mheshimiwa Choloi we are giving him a chance he is doing a good job paa enduata ake kinotito naa tenaa eyieunoto Enkai naa kalo aaku MCA le Keekonyokie ward 2027 naa tenaa eyieunoto Enkai naa intoki ake Mheshimiwa Choloi agil 2027 neeku metang'ayiana ntae Enkai congratulations Alex and Alice God bless you ore taadi sinanu amu malelek sinanu kaisho sinanu enkuo amu kaata sinanu ntare
Neeku mitamayian Enkai. Thank you. Engilia payian Enkai amu sidai ele tung'ani. Pongezi sana. Eyiu olikae oro. Ashe oleng naa mera iltung'anak lautaa waare elaki amu meibore eng'eno lukunya kake tusudoi duo emoitie enkimanya taaduo kiduata siiyiok kara doi ninye enkaraki emoruo itii ake enkerai mee duo kaisho enkang' olikae oro peentoki airang'irang' kulie kop alo eiterua osoyianoto mee nejia kagira aibung' osikiria enkoriong aitobiraki ildireta aing'o memurata laing'o otamenye natikiaka ake peekisumbua emoruo tene todumunye woudi ang' ore pidol ajo keng'or elukunya emorunoki olikae pementang'oru osori nisisiyie osori Alonso ena sarangaya oleng. Entonces kitu olikae oro Enkai. Ashe tara karaki na Alice. Toni ngora jere joma saro de mbaya anga ruasoi. Netii oltasat oiwuorore pookin ore oiwuo Alex neuwuo pookin. Ninye ake sipata kulo omon irmasaki ele tung'ani. Neeku kaomon tusuja ina. Ama nitabaiki ine wueji enda sawasawa? Kitejo ashe kama enda Enkai eshumata. Ashe oleng. Asi matosho kidim papa olikae oro Enkai sidain. Kumbe correction, ntoki naji point of correction. Ore kulo tasati naa kidim ninye nikosh endango ata egira aihubiri. Neeku ore ake aitobiraki oltung'ani amu kelelek kiosh endango ata egira aikaja. Ore apa aelong nikipuo ai wuei negira enkae tasat aomon nikiboita ompapa. Ore mpapa naa oseuri era ilarin 91. Neomon entasat oleng. Nekurraki ene wueji ormang'ati neeku kejoito ake tara ormang'ati ogilunore iyiok ndapasha. Nejoki mpapa egira ake aendelea aomon nejoki ntiai ine wueji ormang'ati nyaaki ade tapala. Basi amona apa tomon mpapa lang orpasai oletipape neu ake ajo ororei lemayianata. Naomon naji etii naji kwaya e POMC natii ene. Ntae naarany nikidung'itokieki. Amu kayiolo ajo etii ene. Ashe oleng pastor. Ashe oleng. Ashe oleng. Ashe oleng. Matooshoki ele lenkai. Ashe oleng. Kimayian enkai my son. Ama aitiship oleng. Basi ore peeton eitu aipotu ena family peekiomon enjooki ake matejo mbaa ake. Ore enedukuya naa enkanyit Enkai naishoo yiok entonata sidai naijo ena wele sirua waantalia Enkai tenakop oonkipikoni tenkaraki Alice otenebo Alex. Ashe oleng olchore lai, ashe oleng my son, amu taata enkerai ai ore adake pikintoki aajing huduma nikiaku naa ilairritak kake bado wewe ni mtoto wangu. Neeku ashe oleng tenkanyit sapuk mpapa lai olekayiao otenebo Nkabulai. Kimayian Enkai oleng Eunice tenebo ormarei lolesholoi wena murua pookin telulung'ata osinkan Enkai oyiok pookin kaitoki ake aya ena rishata airoroki yiok pookin tenkarna Yesu ajo enda supa. Kayieu ake najo embaye nabo ashe oleng ashe oleng. Kayieu ake najo embaye nabo tenkaraki entito ai. Mairorie nanu olairritani. Amu ore olairritani naa mpapa lele osho pookin neeku entito ai ake nkedua nanu ning'o siiyie. Ore ele lee naa olairritani. Ore olairritani naa keyieu olairritani oltung'ani oomonoki. Keyieu olairritani oltung'ani oomonoki. Meetai taa sii entasat orpasai netu ijo. Meetai. Meetai sii entasat orpasai amu enaata naaji ira enkiti kerai naa orkiti mapeepei naa elukunya ake naibut teneimieki oldirisha. Idol ajo umejaa tenkaraki miata esumash kabisa. Neeku naa iremu endaa tenakop, taramata tenakop inkinejik ekule, taramata tidie abori inkinejik oonkiri, taramata tenakop inusui, taramata mparana tidie. Kayieu taa naa todua enoshi mufume natii enkang'et nalepore kule, kayieu naa ina siai ias. Kayieu sii naa iwomonoki Enkai menoto Alex endaa nalang enaata tenakata. Karumoki atoomonoki. Nenkomono ai.
entomononi sii nemeng'or ajo naa sina ore orpasai naa keoshokini esimu 24 hours naa keosh intoyie naadedokolono najo niniko neosh inkulie naado orbesi le kario najo dad neosh kulie najo baba neeku keosh kila mtu esimu ya Alex amu fata mpapa le pookin mpapa lorpayiani kituak mpapa le katikati mpapa loonkutitik neeku naa mpaka piimbak ina simu ajo naa sinanu na aomonoki mishangai iltung'anak ooshoki esimu amu meeta entoki torrono yiolo ore idolta ilo lee naa kanisa naitobira aiko nejia ina piidol ajo naa eton taaduo etii ang kanisa naitobira aiko nejia naa ore kanisa naa ninye ajo naa ore ake piitum enkanyit nikintobira irpapit nikinkoni nyoo midolta ajo nakutuk kaata enkiti kitambi eton naa kagira aing'orung'oru amu eton taa mayieu enkitambi oleng amu eton nagira aidumia washirika oleng todua naa kanisa napik oltung'ani enkanyit neeku enkeju ena kayiok ake nilo aibung enkanyit enaa oshiake nimbung'ita nitoki natum orpayian kake olairritai melelek tenetum entomononi orpayian nenoto entoki sidai nenoto omo neeku umepata kibali mbele za Bwana tenkaraki tenetum ore nikitwak noshi natii kiserian noshi natii Rongai namanata kulo baribarani ajo naa sinanu naa ore enkitok nemesikat ore enkitok nemerpapit ore enkitok naa tabia ninye entomononi tabia kelelek inepu enkiti tomononi ng'ashar naata tabia sidai ninepu enkai mrembo naado torrono tabia oleng kake ore iyie meeta sababu niata yie nena amu ormarei le soloi olalaparasonoi aing'asha ole Sopeya enyalamaria mama aranyamaing'asha ole Sopeya nirure larasali nikishonak noolajo narapa ore lele MCA olarikoni neeku naa tenkaraki miata sababu kabisa ajo naa sinanu naa oltau lekishoto miata keetai isarketa leoltau lekishoto nemitii yie nabo neeku kaomon ake ajo toduake ake yiolo ikiomon ake kitashe naomon ake wachungaji tenkarna olaituriani Yesu peekipuo apuo adantia ntomononi naitashe topirana shole ore ntokitin ninepu tena naa ketoponai ore nkomono ninepu naatelele toponai ore omon ninepu naatelele toponai tempirisha Enkai papa tenkarna magalaneso kitoomonokito Alex tenebo entomononi enye tenkarna olaitoriani Josirat kaorole menyo ong'otonye neore entomononi menyo ong'otonye nibung'aro le neponu aapuo osesen obo ore tenkaraki enoolong Enkai ena tomononi ole ketamayiana Alex tenebo entomononi enye kitejo taa ole Magalani kitejo taa ormarei Magalani enkop pookin emarei tenkarna olaitoriani meetai ormetai otum ele marei meetai enare natum ele marei tenkarna Magalaneso kitejo ore naa kanisa kilepunye ena marei tempirisha Enkai nikiremo ena marei netudupaye ena marei tempirisha Enkai tenkarna Magalani olaitoriani mitalala Enkai ena marei tenkarna Magalaneso ore nkera naino ore nedoponu noonkiri metaa emayianata taa menyo loson taa ng'otonye loson nikincho Enkai olola sapuk ninape olosho nikincho Enkai irki oitigir inkera enyenak tenkarna Magalaneso nikincho Enkai ergedere enkaraki lelo lirorie nikincho Enkai konyere enkaraki lelo ling'orita tenkarna Magalaneso nikincho Enkai nkiya nininyo olturur Enkai tenkarna Magalaneso kembulumule ena marei kenkarrarie ena marei entopolo onkishu entalala toontare entalala tooropiyiani entalala tenkiyeng'en entalala teng'eno tenkarna Magalani olaitoriani karna olaitoriani Yesu metaa ore mosi linonok mifutayie sundai tenkarna Magalani olaitoriani karna natengolon olaitoriani metaa ore Alex tenebo entomononi enye metaa oltario irng'anayio tenkong'u enkare tenkarna Magalani olaitoriani metaa tenaore ilaing'urak lombaa nimiuruunye enkau enye tenkarna Magalaneso nisisio olaitoriani oitaariani Enkai Alex tenebo inesa Enkai esumata tenebo entomononi enye Enkai enye olarrabal metaa ore Enkai enye kegil Enkai
suyai kagili pereren kagili namenana kagala sena kiara diwani karnola tojani ila shawa garala na karnola dieni ene fana ke karnola tojani karnola dieni kire jan tombol Mishonda yang kayu uduma, mitashi yang kayu ma uduma, tangkarna magalaneso. Mishonda yang kayu kapjei, mishonda yang kayu brigil, mishonda yang kayu subugi, mishonda yang kayu lotion. Karno letojani. Ara Alex neben tomone nene. Alex orang komeshi netulo, orang pereno si netulo, orang kanoso si netulono. Ai shoda nolong, ai si bana garayeso, ai ni sailata. Karno letojani. Neben tomone nene. Awai taloson, awai murwa tembiri sangai karnola rian Yesu asangayai asamagalani asangamiragani to Yesu Kristo Baba atomo. That's all. God bless you. Naramanya nantai engai nadisho. Oleh itu suku kontasi sakai koneja meragi dialo lo ngalo dada gosiku ilyasi masuka hivyo dari kontasi lo lembawa hega wahida misha nabu. Very good. Aya. Basi kore na Jerumani malakayao Europa malakayao. Olongan na pokin laka malakayao otu. Kama isho elamari sawadi. Mara ngoroki. Ashara mchungaji tuwape ashe wala apa gereja ashe. Kita akan ngoroki elamari sinamo nego otu ndere utarare. Yamdo kira wakini utarare. Naga shole God bless you. Jaramai kona iklo kalau mani ndio adengo adangkashe ne jamai kona ore ni lo la kayao ore lo la kayao mo ne mo no kenna ana sebo ele mama karibu kalau na kaya mai mai to ko na ga kira na ran naisho na ran na ga kira naisho mai do ki na mai sho. Very good. John karibu. Kaisa na kala yang kasih, nene jawa-jawa yang oleh boleh, kaisa kala yang go, boleh malah kala yang otu, dalam bawah. Yes. Nah, orang dia apa? Kasih dari kala jadi, dah udah kira kamu lagi. Ni jangan ni nyoba lagi tu ko, jamus ini joiji. Ni juk arasha kumi tope, ama malah diru yang mau arah dulu. Ni juga gitu, ni juga ini rola ini yang makanya ni musim nama japa ko, ni musim yang nama yang mulia nangku, nama orangnya ini rola ini orpasitai, sekian mana filem, orpasitai, orang yang dia siaya sekali, ini lagi tu, ni juga juga masih. Ni cuma yesi gila ni guraru, angkat orang. Ni jadi kayak cuma ni orangnya mana gila bukan orang nama itu. Jadi ada yang kasih. Ini aja. Ini layan. Ni dah. Menurut saya ni lorong Nah, amor nani nyawa naga. Nabah ya kayu. Amor itu. Orang nani yang galai. Lagi lagi ni udah. Itu ni lagi. Lagi tu. Maru tu. Mana ini? Mira. Anak ini kalau dia dulu dia. Mira kamu. Ajo, bapa boleh nak kan? Kaisha menangkasih ni jom bunyi. Kage nanda ni gua bunyi ngasari. Oh. Nejo le muru, ore muru. Koso ye le. Thank you. Ini dalam apa pakai rangkasnya, rangkasnya iyo, rangkasnya lele lo saja albasai itu. Ada dekat DJ.
Asante. Mama karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sinaomba tumshangilie Bwana Yesu kwa matendo yake makuu. Bwana ametutendea, Bwana ametenda mambo makubwa katika jamii ya Alex. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya masaa haya tunapoenda kukata keki yetu siku ya leo.
Mimi kwa majina naitwa Mary na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na fursa hii ninampa Bwana utukufu hata kupewa nafasi ya kukatisha keki na Amen. Haleluya. Na hii inapowaka hatutazima kwa sababu jamii yetu leo imewaka. Furaha inawaka. La Yesu Kristo. Wacha iwake kila wakati. Usiku na mchana ndoa hii inawaka. Usiku na mchana tutakuwa na furaha. Usiku na mchana tutakuwa na amani. Usiku na mchana tutakuwa na ushindi na upendo katika jina la Yesu Kristo. Na sasa ninakualika Alice kwa sababu hii ni chakula ya kwanza unaenda kumlisha pasta. Naomba tuombe chakula katika jina la Yesu. Wacha iendelee kuwaka mpaka izimike yenyewe katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Situmshangilie Bwana Yesu. Bwana Yesu sana. Father, we are before the throne of this wonderful time. Say thank you, God, for the gift of life given unto us. What is cake I dedicate unto our hand. We are going to eat. Bless it in Jesus' name we pray. Mama ameokoka. Baby. Amen. Kata usiongope. Kata usiongope. Naomba DJ utupe wimbo katika jina la Yesu Kristo. Tunapokata katika jina la Yesu. Kata usiongope, kata mpaka mwisho. Kije mwana wamepatia pasta chakula kadogo. Ama nampatia kadogo mpaka ashibe. Sumpe ingine basi. Lisha. Pasta lisha. Tunakupoja. Kije anapata chakula bana. When the healing happens, what we pray for, it has come to pass. See what the Lord has If I were you, I'll sing it to someone. I'll just sing it to someone. Say, see what the Lord has done. Can you see? See what the Lord has done. What we've waited for
sin, my ears have heard.